Akayuta kataya fatiyangabu. Papa demokarasi k'igihugu. Birumvikana papa demokarasi nta wundi bavuga ni Barafinda Sekikubo Fred, abana bose baramuzi bamwita nde? Papa demokarasi k'igihugu. Ruda uri igisubizo, Ruda muziyi, Ruda waratsinze waramamaye, Ruda uri ishyaka nyashyaka. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo mu Rwanda, Afurika n'isi. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo mu Rwanda, Afurika n'isi yose. Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness Party, mu mashyaka yose uri irya mbere, ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose, abakire n'abakene bose tuzisangamo, abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera. Ruda n'uburyohe abantu bose dufata kimwe. Demokarasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera, gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwamuntu ku isi, maze tukagira Afurika nziza, Afurika ibereye abanyafurika, maze Afurika ikaba uburyohe. Ruda izazamura imishahara ku barimu, abasirikari n'abaganga. Ni Ruda yakataraboneka ku isi yose, ni Ruda igiye kwita ku buzima bw'umuntu. Ruda maze tutangire ishoramari mpuzamahanga, twandika mu kirere ijambo Ruda, indege zikataraboneka, maze tuzamura. Ndabashuje mwese abadukurikiye kuri iyi televiziyo Amateka TV Rwanda, akaba ari televiziyo ya Ruda, akaba ari televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'amateka y'u Rwanda ndetse n'ibindi byiza byinshi bigiye bitandukanye turi kugenda tubategurira bizaza bibageraho buri munsi. Iyi cano rero ni cano nziza izaza ibabwira ubuzima bwa Ruda uko bumeze, uko Ruda ihagaze, ndetse na Barafinda Fred uyiyoboye nawe akazaza agenda atuganiriza buri gihe kugira ngo arusheho kugenda abwira abanyarwanda imigabo n'imigambi ye, kugira ngo turusheho kwitegura kugira mu mpinduka neza. Reka rero tubahaye ikaze mu biganiro tugiye kugirana, reka banza basuhuza hanyuma tukomeze no kiganiro cyacu. Muraho neza badukurikiye kuri iyi radiyo televiziyo y'Amateka Rwanda y'Abaruda, mukomere cyane, mukomere rwose, haba mu majyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo, no mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, no mu karere k'ibiyaga bigari na Afurika muri rusange, no ku isi hose. Mukomere, turabakunda cyane, turabazirikana amasaha 24 iminsi 7. Murakoze cyane Perezida kuba umaze kudusuhuriza abadukurikiye, dore ko bari henshi ku isi yose, abari muri Afurika y'Epfo, muri Afurika hagati, muri Ethiopia, Namibia, Zanzibar, Togo, Ghana, Congo, henshi ku isi, tutirangagije abari muri Amerika, abari muri Amerika y'Epfo, abari muri leta z'Abasoviyeti. Reka dusuze n'abandi bari muri Australia ndetse n'abari mu Bushinwa, abari muri Hong Kong, naho hariyo abaruda batwereka ko badukurikiye. Dusuze abantu bose aho muri hose, tubaye ikaze kandi kuko mukomeza kugenda mutugaragaza ko mudukurikiye, turabishimira kandi turabakunda. Kandi icyo twababwira nuko gahunda ari uko Ruda ariyo iri ku isonga mu kubagezaho impamvu nziza nyinshi 200. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na Perezida wa Ruda, rero mukurikiye akaba ari Amateka TV Rwanda, akaba ari televiziyo nk'uko twabibabwiye hejuru ko ari televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, cyane cyane bishingiye kuri politike ya Barafinda cyangwa se politike ya Ruda mu Rwanda. Tugiye kugaruka rero ku kibazo mwakunze kugenda mubaza muri benshi, muvuga ko mu mpamvu 200
ruda izahindura u Rwanda umurwa mukuru wa Afurika. Nabonye cyarabajijwe n'abantu benshi batandukanye bavuga bati mbese ibyo bintu bizakorwa mu buhe buryo, mbese ibyo bintu bishoboka bute kugira ngo u Rwanda rube umurwa mukuru wa Afurika, bizashingira kuki? Umwanya ni uwawe Perezida, kugira ngo usobanurire abadukurikiye bose aho bari, kugira ngo bashire amatsiko kuri icyo kibazo babashije kubaza. Murakoze cyane abadukurikira mwese, murabaza ibibazo byiza cyane rwose, ni uburyohe. U Rwanda rugomba kuba umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika ikaba umurwa mukuru w'isi. Urumva tuzaba dufite imirwa mikuru ibiri ikomeye cyane ku isi ya rurema. Ariko u Rwanda kuba umurwa mukuru wa Afurika, imipaka ikavamo, ahari imipaka hakubakwa imijyi ikomeye cyane, ikaba isoko y'ubukungu, ubukungu budakungurira ba nyirabwo. Bityo rero twe abaruda tukavuga tuti ahahoze imipaka tuzahubaka inganda, kuko hari igice kiriho amazi, inyanja, imigezi n'ibiyaga. Hari igice kiriho ubutaka, hari igice kiriho imisozi. Aho hose ni aho kubyazwa umusaruro, hanyuma hakava isoko ry'ubukungu ryakubaka ayo masoko y'ubukungu atandukanye. Kuhubaka ibitaro bikuru by'akarere bya Afurika, hirya hino buri aho hose hakubakwa ibitaro bikuru byavura abantu, bikajya byitwa ibitaro bikuru by'irunaka bitewe n'izina ry'aho ngaho, kugira ngo bishobore kuvura abaho ngaho. Hubakwe kaminuza, amashuri makuru, ayisumbuye, abanza n'andi y'incuke. Bityo rero hakubakwa amasoko, n'amasoko y'ayo masoko n'ibindi bikorwa remezo, nko kubakaho za gari ya moshi, no kubakaho amahoteli akurura ba mukerarugendo, abo hafi n'abakure, no kugenda tukahubaka inganda zidasanzwe, inganda nini n'intoya. Ibyo byose tukahashyira na za cable cars, imodoka zo mu kirere. Aho hose n'ibyo byose bigakurura ba mukerarugendo, aho bakabyitabira, bakahitabira, hanyuma bikitwa ubukungu bwa Afurika. Hanyuma ubukungu bukinjira, abantu bakabona imirimo. Bityo rero ubukungu bwakwinjira, ingengo y'imari ikiyongera, ya migezi ikatuze tuyibyaza umusaruro, n'imisozi n'ibiki byose tuzanye izo za cable cars, ahari imisozi tuzana transport nshasha, tuzana gari za moshi, tuzana amato ahari ibiyaga n'imigezi. Ibintu nk'ibyo byose rero nibyo tugiye kunonosora, twerekane ko Afurika ikungahaye kuri byose, ahubwo icyari cyarabuze ni ubukungu bwo mu mutwe gusa. Rero biri gusobanuka neza ko ruda igiye kuzana cable cars. Ese byaba bishatse kuvuga iki, kugira ngo abantu baba babyibaza? Cable cars ni iki? Gari ya moshi se ko twagiye tubona amasezerano menshi yagiye akorwa n'u Rwanda ndetse na Tanzania yuko bagiye kuzana gari ya moshi, bikamara imyaka myinshi bitarashoboka. Ese ruda ni iki, cyangwa se mushinge kugira ngo twizere ko ibyo bintu noneho byaba bigiye gushoboka? Bityo rero buriya gihangano kigirwa na nyiracyo. Ibyo byose byategereje abaruda kugira ngo babe ari bo babizana. Nitwe tuzakora mu nganzo, tuzana ibyo bikorwa remezo neza, byubakwe hirya hino muri Afurika hose. Nitwe twatangiza iki gitekerezo cyo kubikwirakwiza hirya hino, naho abandi bo baharaniraga agace kamwe ko yanyuramo gusa ku nyungu zabo bwite, abanyapolitike. Naho twe turi abanyapolitike, dufite politike ngari ku rwego mpuzamahanga, mpuzamakungu, ku rwego rwa Afurika, aho u Rwanda rwaba umurwa mukuru wa Afurika. Ahari imisozi hose tukahubaka za cable cars, izo modoka zo mu kirere, izo modoka zo mu birere, ibirere by'u Rwanda, by'akarere k'ibiyaga bigari, Afurika muri rusange.
tukahakwirakwiza izo modoka zo mu kirere za kebokazi, hanyuma zigakurura na ba mukerarugendo baza kuzireba no kuzigenderamo. Ibyo byose bisiga amafaranga aho ngaho, hanyuma ingengo y'imari ikiyongera bagahunika muri beneri. Rero birasobanutse hari kuri iyi ngingo ku badukurikiye. Hari ikindi kibazo twabajijwe n'abakunzi bacu bagira bati wiyamamaza wavuga nyuma y'uko bitagishobotse ko ushobora gukomeza mu matora, wari watangaje ko wagombaga kuza ufite indege mu kirere, hanyuma yagombaga kuba igaragaraho ifoto imbere n'inyuma, ndetse ko mu kirere hagombaga kuba handitse ijambo rya RUDA. Ese ibyo bintu byarangiranye n'icyo gihe cyangwa se ubwo buhanga buracyari n'ubundi igihe cyose mwagera ku buyobozi ibyo bintu bishobora kuba byakorwa? Murakoze cyane. Ibyo byose byakorwa n'izo za kebokazi, izo modoka zo mu kirere. Ibyo byose ni ibigendanye n'ikirere. Ikirere twe tuzagitaka, tukitake kiyongere. Harimo n'ikoranabuhanga rikumira impanuka mu ndege twongereyemo. Ako ngako nako kakakubwira ko hari ikitagenda neza, hari icyuma gishaka kwifunguka, hari ikishaka guturika. Nimba umuntu yinziranyemo igisasu kakabyerekana mbere. Ibyo byose ni ibintu twabanze gutekerezaho muri politike yacu. Izo modoka za kebokazi n'izo ndege zose byose ni ibintu bishoboka cyane. Hanyuma muri Afurika dukora ibishoboka byose, tubikwirakwize mu misozi, ku migezi, ahari ibiyaga, tuzana amato aho hose. Ahandi hatari ibiyaga tubicukure, tubihashire, twongerere inganda z'uburobyi no gutunganya amasamaki, turwanye na bwacya mu mirire. Byose bihahirwa muri Afurika kandi dukora ibintu by'umwimerere, apana by'ibitekinikano, by'ibituburano. Ibyo byose bizatwongerera kubaho neza muri Afurika. Imbaho, kubera dufite amashyamba menshi, ibiti byerayo muri Afurika byera hano, muri ayo mashyamba yose byavamo imbaho, tukazikenera kuzikoresha mu buryo ubu na buriya. Ibyo byose imigezi tukayikenera kuyikoreshaho gutwara abantu n'ibyabo no kuhirira imyaka, n'ibiyaga ubwo ni uko. Ibyo byose rero ni imishinga y'abaruda yo kwagura Afurika iba umurwa mukuru w'isi, n'u Rwanda narwo ari umurwa mukuru wa Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Afurika mu bihugu 55, u Rwanda rubaye umurwa mukuru wa Afurika byaba uburyohe bw'ibihekane. Murakoze cyane kuri ibi bisubizo muri kugenda muha abadukurikiye ndetse n'abari bashoboye kubaza ibyo bibazo. Hari impungenge ikomeye cyane iri kugenda yibazwaho n'abantu batuye ku isi, cyane cyane abanyarwanda, dore ko nabo mu bantu babonabonye cyane nabo barimo, kuko u Rwanda rushobora kuba rufite imibare myinshi y'abantu batarurimo, bari hanze yarwo bitewe n'impamvu zitandukanye, ariko hanini ni impamvu z'ubuhunzi nizo zagiye zituma abantu bava mu rwababyaye, bigatuma bajya mu bindi bihugu bya kure kubayo. Kuri iyo mpamvu ko tubona ko RUDA igomba kuzana amahoro, kandi RUDA igomba guhindura ibyagoye abantu, ikabihindura ibigori, ikagaburira abashonje bakarya. Turashaka ngo utumare impungenge cyangwa se igikorwa mugiye gukora kugira ngo tugire icyizere, twumve ngo abanyarwanda bari mu bihugu aho bari henshi ku isi, bitewe n'impamvu zitandukanye n'ubuzima bwagiye butuma bahaguruka mu Rwanda bakagenda, ubwicanyi bagiye bakorerwa, akarengane, gutotezwa n'ibindi bitandukanye. Nawe uzi nk'umunyarwanda bituma umuntu ahaguruka mu gihugu, tutibagiwe n'inzara. Ibyo byose byagiye bituma bene gihugu bava mu Rwanda bagahunga bakagenda, bigatuma kugeza ubu ari umunyarwanda mushobora kuvuga mu Rwanda, wavuga mu Rwanda akaba yarwara hahamuka.
ngira ngo utumare impungenge abantu bagukurikiye ubu ngubu bumve icyizere ugiye kubaha gishingiye ku mahoro arambye azatuma bumva ko u Rwanda rugiye kuba u Rwanda rwa Gasabo, rugiye kuba u Rwanda rwiza mu gihe ruzaba ruyobowe na nyaperezida cyangwa se na perezida wa RUDA Barafinda Fred Segikubo, kugira ngo uduhe icyo cyizere kirambye. murakoze cyane. Akamaro ko kuvanwamo iyo mipaka yose muri ibi bihugu 55 ni kako. Nta buhunzi buzongera kuba kuko buri muturage azajya atura aho ashaka. U Rwanda rwabaye umurwa mukuru wa Afurika. Umuturage atura aho ashaka, yashaka atura mu murwa, yashaka atura mu nkengero, yashaka atura hirya iyo aho Afurika irangirira mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo. Aho hose aho umunyarwanda cyangwa umunyafurika yashaka gutura hamuha amahoro niho atiriwe ahungira i Burayi cyangwa za Amerika n'ahandi za Australia, bityo rero na za Aziya. Ibyo bizatuma abantu bishima, biyongere n'iminsi yo kubaho, yo kuramba no kuramuka. Bityo rero imipaka nivamo niyo yabaye ikibazo, niyo ituma abantu bahunga, niyo ituma ubuhunzi bubaho, niyo ituma impunzi zibaho. Hatagiye habamo iyo mipaka, bahunga hakuno bahungira hakurya, ibyo byose nitubimaramo nta ntambara zongera kubaho, kuko gukuramo imipaka ni ukuvuga tuzaba turangije intambara zo muri Afurika, tuzaba tuzikuyemo. Ni ukuvuga nta ntambara zizongera kuba. Uko akarengane kazacika mu Rwanda ni nako kazacika muri Afurika hose no ku isi hose. Ntabwo bizongera kubaho ibyo ngibyo. Reka rero tubashimire ku bisubizo mushubije abari batubajije, kandi dushimire abari badukurikiye kuri iyi channel yacu Amateka TV Rwanda. Mukomeze mukurikire ibyiza bya RUDA. RUDA ni uburyohe, kandi RUDA ibafite ibyiza byinshi, kandi mukomeze mwiga Impamvu 200. Icyo gitabo kirahari. Murakoze, mugire ibihe byiza. Akayuta kataya fatiyangabo Papa Demokarasi k'ikiyogi. Birumvikana Papa Demokarasi nta wundi bavuga ni Barafinda Sekikubo Fred. Abana bose baramuzi bamwita nde? Papa Demokarasi k'ikiyogi. RUDA uri igisubizo. RUDA muziye. RUDA waratsinze, waramamaye. RUDA uri ishyaka nyashyaka. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose. RUDA igisubizo u Rwanda, Afurika n'isi. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose. RUDA igisubizo u Rwanda, Afurika n'isi yose. Rwanda Revolutionary United Democratic Advances Greatness Party, mu mashyaka yose uri irya mbere. Ku mpamvu z'uburyohe nziza zirengera bose, abakire n'abakene bose tuzisangamo, abakomeye n'aboroheje bose zirabarengera. RUDA ni uburyohe, abantu bose dufata kimwe. Demokarasi nziza cyane ikuraho ihohoterwa n'ihohotera, gucagereza n'ibindi byose by'imonogoje byangije ikiremwamuntu ku isi, maze tukagira Afurika nziza, Afurika ibereye Abanyafurika, maze Afurika ikaba uburyohe. RUDA izazamura imishahara ku barimu, abasirikare n'abaganga. Ni RUDA yakataraboneka ku isi yose. Ni RUDA igiye kwita ku buzima bw'umuntu. RUDA maze tutangira ishoramari mpuzamahanga, twandika mu kirere ijambo RUDA, indege zakataraboneka, maze tuzamura ubukungu bw'igihugu, twiteza imbere, duteza imbere ikiremwamuntu kuva cyabaho. Iri ni ishyaka nyashyaka, ni ishyaka ritaraboneka ku isi hose. RUDA ni uburyohe. RUDA izamamara. RUDA izatsinda. RUDA ni ishyaka nyashyaka. RUDA ni ishyaka ryakunzwe,
rikundwa n'abato, abakuru, abasaza n'abakecuru baremeye. Ruda izazamura ishoramari ku rwego mpuzamahanga. Nta muturage uzongera kurara mu kigunda ngo ko adafite aho aba. Ruda izubakira abatishoboye amazu yo kubamo, izubakira abakecuru n'abasaza maze ibaha amasaziro meza. Ruda izazamura imibereho myiza y'abaturage, abatugana bose bazavuga bati iri ni ishyaka nyashyaka. Ruda tuzasenya gereza zose tuzimareho, ahari amagereza hazubakwa amashuri, amavuriro, maze urwari urwandiko maze ruzahinduke u Rwanda, abantu benshi barukunde, ubukerarugendo butera imbere maze tuzamura imibereho myiza y'abaturage. Ruda uri nziza. Uyu ni perezida wa Ruda. Ubutumwa bugari isi yose ibwumve, usibye no kubwumva ibwumvirize. Birumvikana Afurika mwese hamwe, Leta Zunze Ubumwe za Afurika mubyumve neza, USA 2, United States of Africa 2. Birumvikana East African Community bayimanutseho, noneho birumvikana umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika mwese, community yose. Uyu ni perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro masa ku mpamvu nziza nyinshi 200 u Rwanda n'ibihumbi 2 ku rwego rwa Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Papa Demokarasi k'igihugu. Birumvikana ku isi yose Afurika izaba umurwa mukuru w'iyi si ya rurema yatwihereye tubamo amanywa n'amajoro. Birumvikana n'u Rwanda ruzaba umurwa mukuru wa Afurika, imipaka ivemo yose, ahari imipaka tuhubaka ibikorwa remezo y'iterambere bidasanzwe. Uyu ni perezida nyaperezida batazana babeshya n'ikindi gihe, umunyapolitike mwiza w'amahoro, Papa Demokarasi yihuse. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo ku Rwanda, Afurika n'isi. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo ku Rwanda, Afurika n'isi yose. Abanyarwanda twese nta n'usigaye, Ruda yadukoreye umuti, ubu byose n'uburyohe, turi mu mashimwe turanezerewe, kuko ibyari imbogamizi byose Ruda yabikuyeho. Nta musoro ku butaka, nta musoro ku mazu, nta minerivare z'abana bariga ku buntu, mu mashuri matoya y'incuke, mu mashuri yisumbuye, kaminuza nabo baragabanyirizwa bakiga neza. Umucuruzi wese utarageza ku gishoro cya $6,000 uwo nta musoro atanga. Ruda yakuyeho umusoro ku butaka no ku mazu, twese turanezerewe. Ruda n'uburyohe ndayigutuye nawe ugubwe neza. Abaza mu Rwanda, abava mu Rwanda bose bararahiye kuko Ruda ni nziza. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo ku Rwanda, Afurika n'isi. Ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose, Ruda igisubizo ku Rwanda, Afurika n'isi yose. Ruda ndabona izaniye u Rwanda igisubizo. Ngizi indege mu kirere, ngizo kebo kaze mu kirere, transport iragabanuka, abanyarwanda baragenda neza, baratembera hejuru y'imisozi, barambukiranya imisozi, maze ingendo ziroroshye. Ndabona ahari ibishanga hagiye amato, u Rwanda rubaye uburyohe pe. Ndabona amazu maremare mu kirere, ndabona amazu agera mu kwezi, maze u Rwanda ruhindutse uburyohe. Ruda utuzaniye ibyiza by'agatangaza. Ruda uri Ruda. Ndabona ifaranga kupamana ryamamara mu Rwanda rugera ku isi yose. Ruda uri number 1. Ruda nyituye buri muntu wese. Ruda iciye akarengane. Ruda uri agatangaza. Ruda
vuga iki ndeka iki ko ibyiza byawe ari byinshi ngizo gari ya moshe iki cyokajuru mu kirere bwa mbere gikontororwa n'u Rwanda kigasakaza amakuru menshi maze kiyavanye mu Rwanda ibyo nakataraboneka kitigeze kabaho iyo ni rubi ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose ruda igisubizo mu Rwanda Afurika n'isi ishyaka ry'uburyohe utabona ahandi hose ruda igisubizo mu Rwanda Afurika n'isi yose ku rwego rw'ikiremwamuntu twese twubahane kandida perezida ku mwanya w'umukuru w'igihugu wa 2017 Repubulika y'u Rwanda niyo nshaka kuvuga nkaba nanone umunyapolitike mwiza ufite ishyaka rya politike ryiza ishyaka ry'amahoro kandi amahoro si amahane peace isn't any softness amahoro si amahane birumvikana twese tugomba kurwubaka mu nzira y'amahoro n'amajyambere yihuse muri demokarasi yihuse birumvikana abagore n'abagabo mwese hamwe hano mbashaka kuvuga abaturiye isi mwese abanyafurika n'abanyafurikakazi abanya-East Africa n'abanya-East Africanikazi mwese hamwe banyarwanda banyarwandakazi mwese hamwe twese hamwe abakuru n'abakiri bato ibitsina byose mwibuke tugira abagore n'abagabo n'abanyabibiri bose iyi demokarasi yihuse y'abaruda ni uburyohe kuri bose imipaka iravamo birumvikana niyo yakomeje kuryanisha abanyafurika dushinge USA 2 United States of Africa kabiri birumvikana leta zunze ubumwe za Afurika kabiri amahoro masamasa hirya hino ku isi hose murakoze cyane ku bw'iyo ngingo kandi murakoze cyane ku ntega yombi abo hafi n'abakure ku isi yose ibitsina byose Papa Demokarasi, PTO.